Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Sa napatyen ni Doña Dolores tinakunan ni Bakit Ansing. Ako kwa na ti balay nga ayanda ita. At addapay at tinagibasit na tinaududi. Itinitamot lakan ito. Nagsarita dadayana kan ti inana. Nakuna ti balasang apalpaliiwan na ti inana. Kastaunay ti panagulbud ti Doña. Imbaga ng awan ti pakainaigan na itinapasama ka ni Ruben. Iti sabali abangir, nagtultuloy tirangat itinagbaitan dalindon ken Ruben. Agpada ang naibusan dagitoy iti bala, ket nagdinnanog dalangen. Iti san unay nga adayo, nagpaputok ni Unyol, iso adagos ang nagtaray ni Ruben. Kabayatan na, agsarsarita dalindon ken Mr. Fortesa. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Si bibiyag ka pa'y madlagaya masimbang pet, Lindon. Papa? Kunat no natay kan anakiranget kini Ruben. Anya? Apay akas tamot tanti bagbagam kanyak, Papa. Anya ti kayat mo asawan? Di mo ko maikanit sa bali kay papanan tinaybagakin ka, Lindon. Damag ko ngamin na nasiglat ang makiranget day siya, Ruben. Sa anak apaatiw ken kuana, Papa? Nakasarita kita inonyol. No saan ka no agapukin kuana? Pinatay na kan day siya, Ruben. Anya? Imbaga day tani onyol, Papa? Huwain, Lindon. At dadonor mo iti ropa. Kaya ta sa wanda ita, ang ginubal kayo kini Ruben. Sana maliklikan, Papa. Gaputagpada kami anaibusan iti bala. Nauna naklaan. Naunaan? Weno talaga di mo nasiputan ti danog na. Papa, mabalin ka di. Saan pa'y laaday tatipagsaritaan ta? Boss! Apay ka di pinayaman nak? Chismoso! Apay ang tinanong nagmatan, boss. Nagsakit ti ropa agak. Apay nga imbagam kini papati na pasama kanyak nga enkwentro. Liko manin, boss. Nagdamag namin kanyak ni Papam. Sinong batak lang? Isungawan ti basol ko. Anya? Numaminsan, surusuruwam ti agulbod. Naawatam! Liko manin, boss. Boss, kasanon no siyang magtikabilan ni Papam. Gapo iti panagulbod ko, boss. Di agrasong ka iti sa bali! Boss, takon magagas, boss. Pasensya ka na. Di ka nagbungtot. Nagsakitan ti bagay. Mabuti naglagamin kini Papa nga gulbod. Jak kayat ti panagsasaw itay ni Papa. Kaslapay kit din kayat na amatay akong! Boss, imbes ko maamaragsakan, gaputaan ano pag ti kabusor tayo, ngam saan met. Kayat napaykit din amataya ka. Isuasi ka ito ti pagpapasa ka. Nasakit itakyag ko at iniriter ni Lindon na. Jak ninamnamang adamat gayam amu na itirangat. Naibusanak lang amin itay ti bala. Natay ko maaminan ang kabusor ko itay. Agraman day Lindon. Sana bale? At tupay gundaway nga kita kami. Kagurgurak itan ni Mama, Manang Celia. Di ka mababalaw, senyorita. Idi pa'y lang nga imbagak, anasken apaliiwam ni Mamam. Gaputa at dakarkar na nga aramiden na. Wen Manang Celia, inaramid ko na itang nga imbagam. Agasem, naggapula iji apartment da Ignas ken Ruben. Naaddaanan iti Shabu ti Luganda?
Day tamat ti pampanunutak, Manang Celia. No saan ang nagbati iti sentro ni Ignas? Sigurado adwadan ang naibalod ka ni Ruben. Kat nilakit di mamam tinangikabil iti shabu iti luganda. Haging kaita. Diyak pa'y malipatan tinaibaga kanyak ni Linton. Asaan lang nga iso tinagplano iti pan nakadukot ko iti. Di na naibaga kanyak day taga po iti pasarak. Nasakit lang tatitakyag ko at iniriter na. Ang imsan na ito'y tilapad. Tapno jak ituloy ti panagipares ko. Apay akit kita anak matlatan, Celia. Apay ka di. At nakadirugit iti rupak. Ha? Awan, Manang Ansing. Wano, pag silsilusan nakpailae, nga ginga ita, Celia. Ha? Ani, sana kasta Manang Ansing. Apay ko mga agselos ha. Di kagdanag, Celia. Saan kong agawan kan ka ni Ignas? Siyak tukit din natagbalin aninang yu. Anya? Siya kun ti makamoy ti magastos iti panagkalay sayo. Ha? Manang? Aday bagam, Celia. Diyak amuno kasano ti panangibagak iti... Ibagam laeng, ti kayat mo nga ibaga. Di kag babain. Bak nang kalakit di, Manang Ansing. Ha? Apay nga katawa ka, Manang Ansing. Umay ka mankit di, Celia. Mabisinak. Agluto ta mankit di, ti kanan tayo. Uwan, Manang Ansing. Sino dyan napintas abagat asimbrag dito'y hideout? Babaonin nga tada ita. Kasla saan mo ta babaonin tilangana? Kasla aglang-langa adon niya. Pumalag na. Kasla dasap-sapulan na. Dayjay, inasitgan ni Onyol. Kaya tasawan dayta, ngam amo dalinton dayta abakat. Sana rumbang ngay may ka dito'y hideout, Doña Dolores. Simang petan ni Papa. Lindon, awanan ti papanakpay. Kagurguran ako ni Diana ng anak ko. Kaya't mo asawan, nagkita kayo kini Diana? Wan. Ibagam kanyak no sa dino ti ayan ni Diana. Lindon? Sino dayta? Bakit? Oh my gosh! Nagtaar, alakay. Iso ni Doña Dolores, Papa. Ina ni Diana. Kasta kati. Pudnuti ko na ni Lindon. Abalaya. Abalayan ko ng kanyak. Abalayan? Nagtaar kagayam iti personal. Lindon, panawan na kami paikin ni Dolores. Kaya't ko ang makasarita itinalapat. Sige, Papa. Panawan kayo, Pay. Dolores, sumurot ka kanya. Kaya't ka makasarita. Sige. Sumurot, ha? Iti kayat mo, apapanan. Diana, di mon panunutan dayjay nga inam. Bayam nga katang-katang itirwar. Dayjay tirumbeng kang kuana. Auntie Ansing. Wen, maawatak ti marikrik nam. Gaputay nam pailang ni Dolores. Daytoy ti tandaanam. Dakas ti inam, kan sana mapagtalkan. Kagurgurak ti inak, Auntie. Patsak nga adda pa kainaigan na iti mapaspasama kita. Talaga mo't, Diana. Kaya't kukuman nga isina ti espiritu nang linapdak ti bagik.
Sayang dagiti mapanawak no may balod aklaeng. Anya ti kayat mo asawen ang mapanawam, Ante Ansing. Agwa, ti kayat ko asawen. Mapanawak di balay ko akasla balay ti kalapati ako na ni mamam. Ay, ngala, tapno di kag pampanuno ti sabali. Ibaga akong tagpaiso. Anya day tangagpaiso, Auntie. Ay, talagamot nga minakasla balay ti kalapati ti balay ko. Saan nakalapati tagnanaud, no diket manok kan syaklaeng. Panawan kan sang putak day balay, Dayana. Adda ngamin sa bala paka kumikumak. Anya day ta apaka kumikumam, Ante Ansing. Ay na, saan na day ta ti pagsaritaan ta, Dayana. Rumwar tayo man kit di kada selya. Sa dino ti papanan tayo? Intay mga ni Jay restaurant. Agbusog tayo. Anya? Kalkalpas tayo lang anangan. Mapantayo manan iti restaurant. Nagpintas ka, abagat. Kaya tasawan da ita, anapintas mo ti anak mo. Napimpintasak nga adayo ngam iti anak ko, abalayan. Di nagawagan ni ti abalayan. Gaputasaan pa yan nagkalay sa dalindon kandaya ng anak mo. Mr. Fortes, ako namnatan kanya. Sige, Mr. Fortes. Ay na, nagtaer ka mo't alakay. Naidumduma, ti kinataer mo. Anya ka din ti mapaspasabakin ka, Dolores. Agkiram-kiram ka matan na kumit kita kanya, ha? Maragsakan lang amin, nakakita kan ka, Mr. Fortes. Dolores, nalaing kakadi nga agilot, itinasakit. Anya nga min tinasakit kan ka, Mr. Fortes. Nasakit di puso, Dolores. Gaputan na bayagan na nagsina kami di asawa. Kabailam ka di nga agasan tinasakit a puso. Kabailak, Mr. Fortes. Pukawak ang mamimpinsan ti sakit ti pusom. Nga oray saan kon nga opera. Anya nga ti pagsarsaritaan da papakan Doña Dolores iti may sa aseled. Diyan mo, boss. Itay da pa yung agsarsarita. Amangan no anya manen ti imbagbagaday dya Doña Dolores. Amangan no maigalis ti dila na. Boss, kaslad da milagro mapaspasama kiti silid. Pagkunaam? Talon nga oras nga daday ti silid, boss. Imposible nga agsarsarita da lang. Aniya? Bay-bay amlatan ni Papa ang boss. Nabayagmat asan ang nagragsak. Kaslad na sa bali Apollo iti hangin. Payakas to iti mariknag. Adda nga tapagpaggadak itangal daw. General. Mabalin ka apatayin ita. Ngamjak pala aramidon ita da ita. Nagturod kamitan, abas tayo masideglatan kanyak. Di mo maaramid, ti paggap mo kanyak. Kumita ka iti sirok ti lamisaan, General. Nakapaturong kanyak, ti paltog na iti sirok ti lamisaan. Iti kanitong agtignay ka iti dakas. Matay ka itan. Ignacio, natigagaram kanyak. General, adupay dagiti rumbang asong batam. Lindon, jak kayat ti panangkitam kanyak.
Anya ka di tinagsaritaan nyo kini Doña Dolores, Papa? Saan narumbang nga mamuampay? Awan ka di ti sabali a dinakdakamat na ken ka, Papa? Apay, Linton. Adda ka di rumbang nga ibaga kanyak ni Dolores. Awan matkit di, Papa? Oh, apay nga da ka pala dito'y hideout. Kulak man no sa pulem latan da Ruben, kat patayam. Ha? Lindon, iho. Nakasarita kami dagiti trabahador iti laboratorio ti siya po. Nakunada kanyak. Asaan na nasaya at ti panangimaton mo kadakwada. Anya? Tilayangan pa ng patay mo kini Ruben ti asikasuan. Gaputa siya kung timagam mo iti laboratorio. Papa? Saan ka ti? Akayat mo apatayan day Jaya Ruben, Linton. Pues, agpapas kaitan ang mga nupken kwa na. Basta di mon pakibiyangan dagiti daduma a negosyo tayo. Buisit. Anya ti kayat asawan ni Papa iti naibagana. May salaan ti kayat asawan day jay, boss. May sakamutan ka dagiti kakaduami ang mga nopkin ni Ruben. Anya? Kasta ti pagawatak, boss. Sana mabalin. At dalat takarbangak kadagiti negosyo. Oh, saan lakuman asimang sangpat ni Papa? Boss. Aramiden manen ni Papa ti Jack kayat. Jack pa'y lamalipatan ti panangululpit na idikanyak. Anya? Naulpit idikanyak ni Papa. Kaslasaan nga anak ti pangibilbilangan na kanyak. Kasta nga yan, boss. Basit la akam malik. Kabilan nakon. Sigurado ka nga awan ti sabali a dinakdakamat mo kini Papa? Awan ti rumba nga pagdanagam, Linton. Awan ti sabali a dinakamat ko kini Papam. Nasayat no kasta. Jack kayat nga da sabali a maamuan ni Papa kadagiti ganwat ko. Nalaing matgayam ni Papam, Linton. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ha? Di kayat ko asawan. Nasingpat ni Papam. Nalaing amakisarita. Anya? Nagmaya tirik nak ita. Lakay Ignacio, nagarabid kay tiriribok ditoy. Ado ti mairaman na matay, gaputo lumabanakin ka. General. Jagay palubos, amatayak, asa na limaban. Di mo pala sinungbatan dagiti damdamagakan ka. Ignacio, amom asilang ti panagkanta. Sana ka nalaing ngagkanta. Uray saan ka analaing ngagkanta. Tinapatagkat agbalikas dagiti ibagam. Anya? Amom kadi, no sa dino itanti ayan dagiti anak day di agila. Ignas, nabayagan nga amom no sa dino ti ayanda. Anya ti kayat mo asawan, General. Agpinpin na tay itan. Dagiti anak day di agila. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.